tukimara kumenya ko tukimara kubona Korea y'Amajyaruguru ikimara kubona amafaranga amaze kugwa kuri konti yabo, bahita bohereza imisasu cyangwa se imitwe bya kirimbuzi ihita igana muri Iran. Ibyo biza bivuga iki? Biza bihinyuza amakuru Donald Trump yari yatanze avuga ko bagiye kurasa Iran kuko bafite amakuru y'uko ku munsi ukurikiraho bari burokinge igisasu kirimbuzi. Niba ibyo bisasu kirimbuzi bagiye kubihabwa na Korea y'Amajyaruguru, bivuga ko Trump yabeshyaga, bivuga ko Trump yarashe Iran nk'uko yarashe za Afghanistan, nk'uko yarashe za Iraq, nk'uko yarashe za Libya, ngo bagiye gushakayo ibisasu kirimbuzi. Ibyo contrairement bivuze ko ari ikinyoma. Rero murakaza neza muri studio za Inzozi TV1, aho tudahema kubagezaho byinshi kandi bitandukanye. Ahangaha turi rero ni kuri wa mutanda wanyu mukunda cyane, tugarutse tubagezaho amakuru cyangwa se ibiri kubera mu karere k'ibiyaga by'uburasirazuba bwo hagati, aho ni mu bihugu by'Abarabu, aho intambara irimbanije. Biravuga ko Iran yatanze agahenge ku bihugu yari imaze iminsi irasaho, ibyo bita za Kuwait, za Bahrain, za Qatar, za Arabia Saudite ndetse za Iraq ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye harimo za Syria. Hose yari imaze iminsi harasa, murabizi, ku bijyanye no kwihorera cyangwa icyo bita retaliation ku bitero by'Abayisiraheli ndetse n'Abanyamerika muri kariya gace. Ahangaha rero tugarutse tukubwira izo updates z'ukuntu biri kugenda hirya no hino, ariko icyo tugusaba urareba hariya hasi handitse subscribe, rwose ubanza udukandire subscribe, maze nurangiza uze no gukora like, noneho niba ngombwa ujye muri comment section utange igitekerezo cyawe. Icyo gihe uba uduhaye rwose umusanzu ukomeye. Okay, twagiye. Nuko rero muri iyi minsi murabizi ko Iran ihanganye na Amerika ndetse na Israel ko muri kariya karere k'uburasirazuba bwo hagati, aho intambara ikomeje kuvuza ubuhuha. Ubwo Iran yagabwagaho ibitero bikaze cyane ku munsi wa mbere, murabizi ngira hari ku itariki 3, ubwo Iran yagabwagaho ibitero bikaze cyane by'uruhurirane rugizwe rw'Abanyamerika ndetse na Israel, aho bayigabyeho ibitero by'indege, missile. Ku ruhande rwa Amerika yakoresheje missile, ikoresha n'amadrone akaze cyane, indege zikaze, maze na Israel mu kanya gato nayo hagutsa indege zisaga 200 zirasa zica muri Iran. Aho rero niho uwo bita Ali Khamenei yagendeye, aho bamwivuganye. Ubwo rero igihugu cyahise gica umuborogo, aho Iran nayo yatangiye gukora ibyo bita retaliation, itangira kurasa igihumeka n'ikidahumeka, bitewe n'uko yari ibuze umuyobozi wayo cyangwa se iri kwihorera. Ni muri urwo rwego rero aho Iran yaje kuvuga ati rero twamenye ko abari kuturasa n'aho baturuka, impamvu bari kugera ku byo bagambiriye, twamenye impamvu. Baje gusanga rero aho ibitero bituruka nta handi ari muri base ziri muri ibyo bihugu, bases za Amerika ziri muri ibyo bihugu, maze baravuga ati rero twamaze kumenya ibitero bimwe biraturuka muri Arabia Saudite, ibindi bigaturuka muri Qatar, ibindi bigaturuka muri Qatar, ibindi bigaturuka hariya muri za biriya bihugu biri bya Saibawat, n'ibindi bihugu nka za Iraq ndetse no muri Israel no mu bihugu bya Liban,
Libani naho urabizi ko Iran yamaze kumenya igatangira kuharasa na Bahrain. Ahantu rero Iran yababaje cyane na ahantu bita muri Israel, Bahrain ndetse na Arabia Saudite na Kuwait. Aho hantu Iran yaraharashe, aho yarashe muri hariya muri Qatar, yaraharashe za Dubai, irasa ahantu henshi hatandukanye mu rwego rwo kwihorera. Ubwo rero bakubwira ko ibyo yarashe ubwirinzi bwari muri Bahrain, muri Arabia Saudite, muri Qatar, hose iraharasa ubwo bwirinzi irabusenya, iraburangiza. Ni ubwirinzi bwari buhenze cyane nk'ubwirinzi bwo muri Bahrain. Muri Qatar bakubwira ko bwari buhagaze 1 billion 25 amadolari y'Amerika. Barabushyize hasi mu buryo butazongera gusanwa. Ibirindiro bya Amerika barabishenye, indege za Amerika barazishenye ku buryo zitazongera no gusanwa. Ibyo rero bikwereka ko ari ibintu Iran yakoze twavuga ngo n'iby'indashyikirwa, nk'igihugu kimwe kiri kurwana n'ibihugu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero Iran yakoze ibintu bitarakorwa n'ikindi gihugu. Ubwo rero iyo bagiye muri Israel bakubwira ukuntu muri Israel yahasenye cyane, muri Tel Aviv, muri za Tel Aviv rwose ubu barakubwira ko n'ubu imyotsi iracacumuka, habaye umuyonga. Ibyo rero Iran yakoze ikoresheje missile zayo n'amadrone ya Shahed adasanzwe ku buryo uyu munsi wavuga ngo ibintu byaracitse biradogera. Handi abanyamerika bavuga ati ibi ni iki. Iran ikomeza ivuga ko imaze kwica abasirikare benshi. Hari aho yavuze ko yishe abasirikare 560, hari aho yavuze ko yishe abasirikare 220, hari aho yavuze ko yishe abantu benshi, abasirikare benshi batandukanye. Ubwo rero muri abo basirikare yagiye yica ikubwira ko hari naho yishe 210 na bangahe. Ubwo rero ibyo byose ni ibintu Iran yakoze kandi bikora ku gatwe kayo, ivuga nk'igihugu ubona ko ari ibintu bidasanzwe. Bakavuga ngo Iran ubwo bushobozi ibukurahe. Amerika bakanya tuvugana mu masaha make ashize nibwo Donald Trump yakiriye imirambo y'abasirikare baguye, imirambo 6 y'abasirikare baguye hariya. Aba nabashije kugaragara, ariko mu gutangira yamaje kwakira we n'umugore we Melanie bakiriye imirambo 6 y'abasirikare b'abanyamerika baguye hariya. Ubwo rero ngo nibwo ni intangiriro yo gutangira bakira iyo mirambo, ubwo bashaka kwishyingura mu buryo bw'icyubahiro. Niyo mpamvu nkubwira rero ngo ibintu ntabwo ari byiza muri kariya gace. Ubwo Amerika ishaka kugaragaza kuyoboza inkoni y'icyuma no kugaragaza ubuhangange kuri iki kinyejana, Amerika nawe iri kubona isomo. Mu by'ukuri yishe abanya-Iran, yica abayobozi ba Iran b'imbere, bashyiraho raundi ya kabiri bavuga ko nayo yaba yarabishe. Ariko ugiye kwitegereza abajenerali bariko bati rero ubundi iyi ni intangiriro y'intambara, ni intangiriro y'urugamba. Twakoresheje intwaro zacu zo muri 2010 na 14 na 12 na 10, noneho tugiye kuzana intwaro z'ikinyejana, intwaro za kisasa. Ubwo rero Amerika itwitegeye kandi nta gahunda yo guhagarara dufite. Ibyo rero bituma bihakanya cyangwa se bivuguruza ibyo Amerika yari gutangaza ko Amerika Iran yemeye kumanika amaboko, ko yemeye rwose ibiganiro. Ariko hagati aho muzi ko Amerika imaze iminsi isaba ibiganiro, ariko Iran yarabyanze. Yaravuze ngo tugomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Kandi Iran iravuga ati twe tuzahorera abana 175 mwishe, tugomba guhorera ari Khamenei, intumwa y'Imana mwishe. Ubwo rero bakaba bati ko twebwe icyo dukora nuko duhanganye na Sekibi. Nubwo na ku ruhande rw'abanyamerika n'Abisirayeli bavuga ko leta ya Iran ari leta ya Sekibi. Ubwo rero ni muri cya gitero bakubwira ngo ni intare, n'umutontomo w'intare. Iran nayo ikavuga ati natwe ni promise 4 igeze, maze batangiye ku promise 2 ngira 1 2 bageze kuri promise 4, isezerano rya 4. Ubwo rero
ibyo ni ibintu biri kuvugwa hirya no hino, bavuga ko Iran nta gahunda yo guhagarika intambara ifite. Ubwo rero niba badafite gahunda yo guhagarika intambara, wumve ngo ni ibintu bitari burangire uyu munsi n'ejo. Kandi abanya-Iran bavuze ati twebwe dufite ubushobozi bwo kurwana intambara nibura amezi 6 kandi dufite speed nk'iyo dufite uyu munsi. Bafite ubushobozi bwo kurwana amezi 6 kandi bakoresha ubushobozi umuvuduko speed nk'iyo bafite uyu munsi. Ubwo rero wumve ngo nta gahunda y'abanya-Iran bafite yo guhagarika yo guhagarika intambara. Nta gahunda yo kumanika amaboko abanya-Iran bafite. Ubyumve kandi ubyiteho. Amerika rero bayibwiye ati ibintu uri kuvuga ni inzozi, ni indoto uri wibereyemo, naho ubundi twebwe by'uwo Donald Trump yivugisha ntabwo twebwe tubikozwa. Ahubwo icyo tukubwira ko nuko dufite gahunda, dufite ubushobozi bwo kurwana kugeza mu mezi 6, dufite umuvuduko, kandi ngo bagiye gukoresha intwaro zitigeze zikoreshwa kandi ngo nshyashya zigezweho. Amerika iti natwe nta gahunda yo guhagarara dufite. Ese biraza kugenda gute? Ninde uri bupfukame, ninde uri buneshwe mu by'uru rugamba? Ariko ngo ijoro ribarwa riraye, ngo wabaza abanya-Israeli ibyo bari kubona ngo ni nk'iby'imbwa yaboneye ku mugezi. Ubwo rero uwakubaza ibyo abanya-Iran bari kubona ngo ni nk'iby'imbwa yaboneye ku mugezi. Ubwo rero twebwe dutegereje ngo turebe ese ninde uza kumanika amaboko, ese ninde uri buze gusaba imbabazi, ese ninde ukomeza kuyobora iyi si ayiyoboza inkoni y'icyuma. Ese koko ibi bihugu biremera ko Amerika ikomeza kuba umutware w'isi uyoboza abandi inkoni y'icyuma, yica uwishatse igakiza uwishaka, igabira uwishaka ikambura uwishaka? Ibyo nibyo twebwe tuteze amaso hano ku Nzozi TV1. Twakwisabiraga ngo ukore subscribe, ukore share, ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Ni ukuri ntacyo byagutwara uduhaye subscribe, ntacyo byagutwara uduhaye like, ntacyo byagutwara utanze comments cyangwa se utureba amavideo yacu maze warangiza ukayasharinga. Ibyo biradufasha gukomeza kwaguka kandi tukabuka tukaba bagari. Ubwo rero turakomeza twibaza ngo ese ibi bihugu biremera ko Amerika ishobora ikomeza kuyoboza inkoni y'icyuma? Ese Uburusiya, Ubushinwa, Korea y'Amajyaruguru birakomeza kwemera ibyo ngibyo? Tukiri aho rero turakubwira amakuru mashya ari hano kuri iyi mitandao. Noneho Korea y'Amajyaruguru yarubiye. Korea y'Amajyaruguru yarubiye, yamaze kuvuga ko igomba kohereza ibisasu kirimbuzi, imitwe ya kirimbuzi iyohereza muri Iran. Iravuga amakuru ari hanze hano, aravuga ngo tukimara kubona Korea y'Amajyaruguru ikimara kubona amafaranga amaze kugwa kuri konti yabo, bahita bohereza imisasu cyangwa se imitwe bya kirimbuzi ihita igana muri Iran. Ibyo biza bivuga iki? Biza bihinyuza amakuru Donald Trump yari yatanze avuga ko bagiye kurasa Iran kuko bafite amakuru yuko ku munsi ukurikiraho bari burokinge igisasu kirimbuzi. Niba ibyo bisasu kirimbuzi bagiye kubihabwa na Korea y'Amajyaruguru, bivuga ko Trump yabeshyaga, bivuga ko Trump yarashe Iran nk'uko yarashe za Afghanistan, nk'uko yarashe za Iraq, nk'uko yarashe za Libya, ngo bagiye gushaka ibisasu kirimbuzi. Ibyo contrairement bivuze ko ari ikinyoma. Ariko birashoboka ko buri buke, amakuru avuga ko buri buke uyu munsi cyangwa ejo Iran izaba imaze kubona ibisasu bya kirimbuzi. K'icyo bategereje Korea y'Amajyaruguru, k'icyo itegereje ari ukubona amafaranga yageze kuri konti ya Korea y'Amajyaruguru. Noneho nabo bagahita bagira gute? Bashyiraho
bohereza ibyo bisasu. Ubwo rero turitega iki? Ese Korea Irani ntiyabigiye kurasa bya bisasu ya kirimbuzi? Ese intambara ya gatatu y'isi ntiyabigiye kuba? Ese turabitekereza ese ni iki kigiye kuba muri iki? Ese nk'uko bivugwa ko bishoboka yuko intambara ya gatatu y'isi yaba yaratangiye cyangwa yaba igiye guturuka hagati mu karere k'iburasirazuba bwo hagati, ibyo ntibyaba ari ukuri? Reka twebwe tubitege amaso. Aha ni ku Nzozi TV1, urakora subscribe, ukoreshe ya maze ukore like, maze utange igitekerezo cyawe. Ciao ciao.